Juga sami kaliya putol MPF nilai aku yang komplain yo we batla bin kon akhir bes udir ban juti namar nilai por asli ummi dan kan boleh ban syom aku izet ya namar dia opri malu kan ulah juti bor bal jula kita jintir bala jukar kita ni musuh ya bala ki untuk bala yo lihat jadi tentu iba ba nana cuma habale jadi tip sih itu kan saya jahat habale kan big ban pin alat di batla nama tapi alat di batla kin sapi ya kin nama kinong ba nimlot kindong tay biarap ada gi kiseng malang midon ban yada ya bi biarap katam di batla ki bale dan akan tu diskonsil ban cimtia ban kerana we lesson aku izentnya nama ni icak be distik la kra ba ki astam ban le ki ban kam nagi yang di batla ban krai ni lesson but ni ne polis tunjuk le ban kerana nama iyo iba kibarla saman buhay sino wastam ban business ka kimon namar mun giba chef mun kam di Islam kim dul kam di Islam kim bis le ino na business na kan tangane ka pa di diskonsil ba chimkia na na katam apo izent ya na ngir ise malang inolang pi ban ikralang ban le lang man ta busuk di kada postan ni yang apa mesti mungkin dia akan kadang ro akan mereka jadi kita memang mesti ni produk postan ni dia ini kan kita ban bisnes nama ubar jela ukat bawan pula mele dia nama mulan bagai lakam katam nale ban sekolah akan pat sekolah ban cimkia halo kan di tempat ni MPF izin industri